Abakozi b'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda basabwe gukorera mu rugo. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri kubera indwara ya Marburg yagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ingamba zafashwe mu kwirinda icyorezo cya Marburg cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Ambasade yatangaje ko serivisi zose zasabaga ko abantu bahura n'abakozi bayo zibaye zihagaze, zirimo izihabwa abafite ubwenegihugu bwa Amerika, n'ibazwa rijyanye no kubona visa ngo niza interview. Iryo tangazo rivuga ko abakorera ambasade ya Amerika mu Rwanda bose bagomba gukorera akazi kabo abifashishije iyakure guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri kugeza ku wa gatanu tariki ya 4 Ukwakira. Ibinyamakuru hafi ya byose byanditse iyi nkuru. Hagati aho kandi dusubiye ku cyamakuru Umuseke, baratubwira ko abandi bantu babiri bishwe n'icyorezo cya Marburg. Aho ku munsi waje ku cyumweru tariki 29 Nzeri Minisiteri y'Ubuzima Minisante yemeje ko abandi bantu babiri bishwe n'icyorezo cya Marburg. Minisante ikaba yagaragaje ko abamaze kwicwa n'iki cyorezo bamaze kuba 8 mu gihe abanduye bagumye kuba 26 naho abari kuvurwa n'abantu 18. Ni mu gihe kandi abagera kuri 300 aribo bamaze kumenyekana ko bahuye n'abarwaye Marburg. Muri cyumweru Minisiteri ikaba yashyize hanze amabwiriza yuko ibikorwa byo gusura abarwayi mu mavuriro byahagaritswe mu minsi 14. Yatangaje kandi ko wapfuye azize iyi ndwara nta kiriyo kizajya gikorwa, nta kumushyingura, kandi kumushyingura bizitabirwa n'abantu batarenze 50. Iyi Minisiteri yemeje ko wishwe n'iyi ndwara nta muhango wo kumusezera ku rusengero cyangwa se mu musigiti uzajya ukorwa, ahubwo uzajya ubera ku bitaro ahabugenewe. Nanone ariko Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana akaba yavuze ko nubwo icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu Rwanda nta kintu na kimwe gihagaritswe, ko abantu bakomeza imirimo yabo uko bisanzwe, ariko ugaragaye ibimenyetso by'icyo cyorezo yakwihutira kujya kwisuzumisha. Bari bavuze ko nyine nta mpamvu yo gushyira abantu muri guma mu rugo.